Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze makuru yo muri iki gitondo. Uyu munsi turi kuwa kane ni tariki 18 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'2025. Mwese muherereye mbahaye ikaze mu makuru yo muri uru rukerera. Namakuru yo kwibendera TV araza kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri teritwari ya Masisi habyukiye imirwano ikomeye, n'imirwano hagati y'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, abarundi na wazalendo bongeye gutana mu mitwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Umujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC n'abarundi bari guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ku musozi wa Kahororo. Ibi uraza kubisobanukirwa neza. Muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haramutse imirwano mu bice bya Tongo na Bweru, kaba ari imirwano ikomeye. Ibi uraza kubisobanukirwa. Turaza kandi kukubwira ko aha muri Rucura abarwanyi b'umutwe wa M23 ababurije mu gitero cya wazalendo. Ni wazalendo ziyise CMC FDP, akaba ari imirwano cyangwa se igitero cyaburijwemo hafi ya Bukombo. Ibi byose uraza gusobanukirwa uko byifashe. Turaza kandi no kugaruka kuri ya nkuru ijyanye n'iyeguzwa ya Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Vital Kamerhe. Ni Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkundura yo kumweguza rero irakomeye cyane kandi irakomeje. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa ku buryo burambuye. Ibi turaza kandi kubyongeraho inkuru ivuga ko Ndayishimiye Evariste Neva, Perezida w'igihugu cy'u Burundi, yambitswe umudari na Perezida wa Guinea Bissau. Turaza kurebera hamwe ibyo uyu mudari usobanuye. Hani kwibendera TV rero nitwa Umukada. Mwese mbahaye ikaze amakuru yo muri uru rukerera. Nizere ko mwagize ijoro ryiza, abaraye mu kazi nizere ko mwagize akazi keza, abandi bari ku yindi migabane ubu ngubu muri kugenda mwerekeza mu ijoro, nizere ko mwagize amanywa meza. Like yawe rero hasaho irakenewe, igitekerezo cyawe hasaho kirakenewe. Niba wamaze kuhagera ukora igishoboka cyose kugira ngo mbone ko wahageze, ushobora guterekaho like yawe, ushobora kwandika aho ngaho muri uwo mwanya wagenewe ibitekerezo, ukambwira uti turi kumwe, ukambwira uti ndagukurikiye, n'ibindi wumva wambwira. Mwese mbahaye ikaze rero. Reka mu kanya ngaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ikaze kuri mwese abaherereye mu Rwanda mu turere twa Kayonza, Gicumbi, Karongi, Rubavu, Musanze n'abo mu mujyi wa Kigali. Ikaze abaherereye muri Zambia, muri Sudani, muri Kenya, mu Bugande, mu Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe mbahaye ikaze. Abaherereye Norvège, abaherereye mu Bubiligi, abaherereye mu Bufaransa no mu Bwongereza no muri Canada no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe mbahaye ikaze. Abo mu Faransa namwe ntago nabibagirwa. Hanyuma rero twinjiye muri aya makuru. N'amakuru tugiye kwanzikira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye guhangana bikomeye na FARDC n'abarundi na wazalendo.
ni imirwano yubuye mu rukerera rwo kuri uyu munsi agana ku isaha saa 11 zuzuye. Imirwano ikomeye yongeye kwaduka hagati y'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo bakaba bagabye igitero gikomeye ku misozi ya Katare na Kibarizo ni mu karere ka Masisi. Amakuru aturuka mu baturage avuga ko amasasu yumvikanye hagana saa 11 z'igitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 18 muri uku kwezi kwa 9 muri uyu mwaka. Akaba rero ari amasasu yarakomeye yagabwe ku barwanyi ba M23. Gusa amakuru akavuga yuko abarwanyi ba M23 ngo nyuma yo kumva aya masasu bahise bakora ibishoboka byose kugira ngo bahangane nayo, ndetse bikaza kurangira ngo bayasubije inyuma. Na amasasu bivuga ko ngo yamaze igihe kitari gitoya ariko akaza gusubizwa inyuma anarwanya umutwe wa M23 ngo mu mbaraga ziremereye. Na amasasu bivuga yuko ngo yakoresheje cyangwa se ari imbunda ziremereye nezoroheje. Kugeza ubu amakuru yaba arasiwe muri iyi mirwano ndetse n'abakomeretse ikaba itari yamenyekana neza, ariko biravugwa ko FARDC yatakaje abasirikare babarirwa hagati y'8 na 11 mu gihe abandi batari bajya hagaragara ngo bakomerekeye muri uru rugamba. Ku ruhande rw'abarwanya umutwe wa M23 nta mibare irajya hagaragara yemewe, nubwo nabo ku ruhande rwabo bivuga ko ngo hashobora kuba hari abarasiwe muri iyi mirwano ndetse n'abakomeretse. Gusa kugeza ubu abaturage abarirwa hagati y'1,500 n'ibihumbi 2,000 bamaze guhunga berekeza ku misozi ya Ngungu na Kirumbu, abandi berekeza mu nkambi ya Kicanga. Amakuru y'abaturage abatuye ngaha akavuga ko abangaba bagiye bahunga mu bihe bitandukanye kubera ko ibi bice ngo abimaze igihe kitari gitoya biberamo ukurasana kutoroshye. Bamwe mu baturage bagira bati twabonye abasirikare benshi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bazamuka batunyuraho masaha y'ijoro, ariko mu urukerera twongeye kumva nanone imirindi yabo bongera bamanuka. Bikavugwa rero ko ngo bari bagabye ibitero bashaka gutsimbura abarwanya umutwe wa M23, ariko bikaza kugorana bikarangira abasubiye inyuma. Kugeza ubu rero nyuma y'iyi mirwano amakuru aravuga ko hari imbunda yo mu bwoko bwa AK47 yatoraguwe, hakaba ngo hatoraguwe na grenade zigera kuri 5 n'amasasu atari makeya. Reka twihuse twerekeze mu mujyi wa Uvira turebere hamwe amakuru avuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarundi bahanganiye na M23 ku musozi wa Kahororo. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritwari ya Uvira aravuga ko ku misozi ya Kahororo na Nyangezi mu gitondo cyo kuri uyu munsi haramutse imirwano ikomeye. Amakuru akavuga yuko ngo abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abarundi bafatanyije na Wazalendo ngo bagerageje kwigarurira no gusenya ibirindiro byarwanya umutwe wa M23 biherereye aha mu bice bya Nyangezi banyuze ku musozi wa Kahororo, ariko ibintu ngo ntago byaje kubahira kubera yuko barwanya umutwe wa M23 ngo barwanye umuhenerezo n'aba basirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Biza kurangira rero amakuru y'urugamba ahangaha avuze yuko ngo izi mpande zombi zose zarwanye bikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu abapfuye n'abakomeretse biravuga ko hari abasirikare bagera ku 8. Amakuru ntago atandukanya abangaba bagera ku 8 niba
arabo kuri FARDC gusa amakuru avuga yuko ngo abakomeretse bose ari 8 shobora kuba rero turacyari gukurikirana ngo tumenye niba aba bose arabo ku ruhande rwa FARDC cyangwa niba bavanze nabo mutwe wa mama 23 abaturage baherereye ahangaha rero bavuga yuko ngo aha n'ubundi ngo humvikanye amasasu menshi nyuma y'inzika y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bari bafite gahunda yo kuza kugirira nabi abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge dore ko ahangaha ngo hegereye ibice bya Abijombo ahakegera kandi no ku mupaka hana imbibi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ngibyo rero ibyo twagarukaho aha muri uyu mujyi wa Uvira gusa icyo nakubwira tugenda kuri iyi nkuru nuko muri Kahororo hasizwe cyangwa se hatoraguwe imbunda itari inkeya. Amakuru akavuga yuko ngo hatoraguwe imbunda zigera kuri 2 zo mu bwoko butoya na grenade agera kuri 3. Reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru mu bice bya Tongo na Bweru habereye imirwano ikomeye naho amasasu akaba yongeye kumvikana gana ku isa 11:15 zo muri iki gitondo. Ni mu bice bya Tongo na Bweru aho FARDC n'abambari bayo bongeye gutana mu mitwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. N'imirwano rero bivuga ko ngo yari ikomeye cyane dore ko ngo impande zombi zose zari zakaniye bamwe bafite intwaro ziremereye n'abandi izindi ariko ngo bakaba baje kurwana umufiririzo biza kurangira rero abarwanyi umutwe wa mama 23 ngo abakoze icyo bita gukwega cyangwa gukwedura kugira ngo abashaka ko bagota aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ubwo rero ngo bazaga kumva abarwanyi b'umutwe wa mama 23 bagabanyije imbaraga zo kurasa abandi nabo ngo bahise bagabanya kugeza ubu amakuru akavuga yuko ngo aha iyi mirwano yabaye ihwekereyeho gatoya. Amakuru aravuga yuko abarasiwe muri iyi mirwano ari abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagera kuri 4. aba 4 ngo harimo 2 b'igisirikare cy'u Burundi ku barwanyi b'intare za Sarambwe naho hakaba harasiwe abagera kuri 2. Amakuru avuga yuko abantu b'abaturage bakomeje guhunga aberekeza mu bindi bice bitarimo kuberamo imirwano. Reka kandi tugaruke ku nkuru ivuga yuko abarwanyi b'umutwe wa mama 23 baburije mu gitero cya Wazalendo ni Wazalendo CMC FDP ni igitero ngo bari bagabye hafi ya Bukombo. Imirwano ikomeye yongeye kubera aha muri ibi bice akaba ari imirwano yatangiye ku munsi w'ejo kuwa 3 tariki 17 Nzeri muri uyu mwaka. Ikaba ari imirwano ya sakiranyije abarwanyi ba Wazalendo CMC FDP n'ingabo za Alliance Fleuve Congo na mama 23. Imirwano rero ikaba yarabereye mu midugudu igera kuri 3 yo muri groupement ya Bukombo ni mu karere cya Seni muri teritwari ya Rucuru muri sheferi ya Bwito mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu gace ka Bukombo avuga ko iyi mirwano yatangiye hagana saa 2 za mu gitondo ku munsi w'ejo itangirira mu bice bya Kashavu, Mashiga na Rubwe y'amajyepfo by'umwihariko ahitwa Irushihe ahagana mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Bukombo. Umwe mu bagize societe civile yo muri ibi bice utashatse ko amazina yatangazwa yavuze ko abarwanyi ba CMC FDP Wazalendo bari bagamije guhungabanya ibikorwa byo gutanga inkunga y'amafaranga abaturage ba Bukombo bari bamaze iminsi bakira. Kubera iyo mirwano ibikorwa byose by'ubucuruzi, amashuri n'itangwa y'inkunga byahise bihagarara
guhagarara by'agateganyo hanyuma bisubukurwa nyuma y'amasaha makeya. Abasirikare ba Alliance Fleuve Congo 23 bari bahari kugira ngo barinde abari bari gutanga inkunga ndetse banaharanire umutekano w'abaturage bo muri ako gace. Umutuzo rero wongeye kugaruka mu buryo bukomeye, wongera kugaruka mu gace kitwa Kinyamugezi na Bukombo yo hagati. Umwe mu baturage b'i Bukombo yagize ati byari bikomeye cyane kugera ku bitaro kuko imirwano yari ikaze. Byari ibitero bikurikiranye byateguwe na CMC FDP mu midugudu itandukanye cyane cyane hafi y'umujyi wa Bukombo. Uyu muturage akomeza agira ati twari turimo kwakira inkunga y'abagiraneza ariko kubera imirwano twabanje guhunga nyuma tuza kugaruka. Ingabo z'abarwanya umutwe wa 23 ntizigeze zihungabana, zikaba zikiri ahangaha muri Bukombo zicunga umutekano ku bitaro no ku kigo gitangirwamo inkunga. Nubwo hari habayeho igeragezwa ryo guhungabanya ibikorwa by'itangwa y'inkunga, ryakomeje kugeza ku mugoroba ndetse birangira abari bagambiriye guhungabanya umutekano ibyabo biburijwemo. Kuva muri iki cyumweru agace ka Rubwe y'Amajyepfo kahindutse indiri ikomeye y'imirwano hagati y'impande zombi, bituma abaturage benshi bahungira mu bice byegereye ahangaha mu mudugudu wa Murimbi. Ngibyo uko byifashe ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri uru rukerera. Reka noneho twerekeze Kinshasa tubabwire ko Kamere Vitali, perezida w'inteko ishinga amategeko, ibyo bikomeje kuba bibi cyane. Kuva ku munsi w'ejo ku wa gatatu, Vitali Kamere arimo gukorerwa icyo navuga ko ari gushaka kumukura ku buyobozi, ashaka kumukura ku mwanya we w'ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko mu mutwe w'abadepite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva ku wa mbere, abadepite batanze icyifuzo gisaba kwegura benshi mu bagize biro y'inteko ishinga amategeko, barimo perezida wayo Vitali Kamere umaze igihe ari umusangirangendo, umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi. Ubusabe bwo kumweguza bwashyizweho imikono 262 irenga ubwiganze busabwa bwa 250. Inteko rusange rero yatumijwe ku munsi w'ejo kugira ngo isuzume ubwo busabe, ndetse amakuru akavuga yuko byanze bikunze ngo abadepite bakomeje gusaba yuko perezida w'inteko ishinga amategeko Vitali Kamere yava kuri uyu mwanya. Ibishingirwaho muri ubwo busabe birimo ibibazo by'imbere bijyanye ngo n'imikorere y'inteko ishinga amategeko. Amakuru agera hanze avuga ko bimwe muri ibyo bibazo biri mu nzira yo gukemuka, ariko ibi ngo ntibyabujije abadepite kwigomeka. Indorerezi yegereye ubutegetsi yagize iti ibisabwa ntibigaragara inyuma gusa, hari impamvu za politike zibyihishe inyuma. Undi musesenguzi yavuga ko Vitali Kamere arimo kwishyura ikiguzi kubera ko ngo atigeze agaragaza aho ahagaze mu mwaka ushize mu mpaka zijyanye n'ivugururwa y'inteko ishinga amategeko n'ivugurura y'itegeko nshinga mu mbabarire. Akaba rero afatwa nk'aho ngo atagihuza na guverinoma nk'uko bisobanurwa n'uwavuganye n'ibitangazamakuru bitandukanye, wagize ati
hasigaje kureba wihishe inyuma yabyo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga yuko ngo haba hari umugambi wo guhindura itegeko nshinga, bityo Tshisekedi akaba yakwemererwa kongera kwiyamamaza. Uyu rero Vital Kamerhe ngo ari muri bamwe mu bifashe noneho ngo ntiyagira icyo abivugaho. Ndayishimiye Perezida Neva w'u Burundi yambitswe umudari na mugenzi we Perezida Embaro wa Guinea Bissau. Ese uyu mudari usobanuye kibi? Uraza kubisobanukirwa. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yambitswe umudari w'icyubahiro na mugenzi we wa Guinea Bissau ni Umaro Sisoko Embaro. Ni umudari w'icyubahiro kandi ukomeye cyane. Ndayishimiye ari i Bissau kuva kuwa mbere tariki 15 Nzeri mu ruzinduko rw'akazi yahagiriraga. Ibiro bye byatangaje ko umudari wa mbere w'icyubahiro yambitswe na mugenzi we Mbaro ari mu rwego rwo kumushimira kubw'uruhare rwe mu guteza imbere ubucuti bushingiye ku bufatanye hagati y'abaturage b'ibihugu byombi. Ndayishimiye wanagiranye ibiganiro byo mu muhezo na Perezida mugenzi we wa Guinea Bissau kuwa kabiri, yanashyikirijwe urufunguzo rw'umujyi wa Bissau na meya wawo nk'ikimenyetso cy'icyubahiro, anahabwa stati yo kuba umuturage w'icyubahiro wa Guinea Bissau. Uruzinduko rwa Ndayishimiye Evariste muri Guinea Bissau rurakurikira urwo Perezida Umaro Sisoko Embaro wa Guinea Bissau nawe yaheruka kugirira mu gihugu cy'u Burundi ni mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka w'2025. Icyo gihe Ndayishimiye wari kumwe n'umugore we Ndayubaha Angeline bamuhaye impano y'ingona n'ibindi bitandukanye. Reka inshuti bakunzi bacu mbashimire kandi mbatangarize ko tuganye ku musozo w'aya makuru. Ni amakuru yo kuri uyu wa kane tariki 18 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'2025. Mwese rero aho muherereye mukomeze kugubwa neza, abagiye mu kazi mugire akazi keza, abagiye mu zindi gahunda namwe zibabere nziza. Ugeze hano bwa mbere rero ndakwibutsa gukora subscribe, ugakora ku uriyo nzogera, ukemeza ugakora na like, ubutamakuru kugeraho uri uwa mbere. Mwese rero mugubwe neza, mugira amahoro n'amahirwe muhaye kandi muronke kandi Imana ibarinde.